Police along Arnikang Samabirta Thanbang Sami Bismai Disopi, Non-Birta Tepipen, Arjita. On 15/4/2025 at 3:21 a.m. during routine Naga checking at Laurizon Gate near Assam Nagaland border recovered one 7.65 pistol along with magazine and 5 rounds of ammunition marked as KF 7.65 from the possessions of one Sri Pongba, son of Acton, registered office Tamko Police Station Stabo, District Mon Nagaland, immediately apprehended him along with 3 co-accused, namely 1. Sri Nutoraki, 31 years, son of Zale Kako, registered office Khuza, Police Stations District Phek Nagaland, Tisodei Nekha, 41 years, son of Yeweji Nekha, registered office Dezekha Police Stations Chuzua District Phek Nagaland, and third, Kazuto Rakho, 34 years, son of late Chihue Rakho, registered office Khuza Police Stations District Phek. During spot interrogations, they could unable to produce any documents of the recovered arms and ammunitions. According, says the recovered pistol, magazine and ammunitions in presence of independent witnesses at the place of occurrence, PO, as per legal provisions. A case will be registered against them. Regards. News Text Report, P News 7. Non-Birtang Tonpen, Arjita. বস্তিৰ ভিতৰৰ পৰা আহে ইয়াতে পুৰা 2 নম্বৰী চলে সেই ইয়াতে ৰখি আছিলে এফালৰ পৰা আহিছে গাড়ী ক'ত আহিছে বস্তিৰ ভিতৰৰ পৰা আহে ইয়াতে পুৰা 2 নম্বৰী চলে সেই ইয়াতে ৰখি আছিলে তসবি কি কাম কৰে पब्लिक আছে দেখান দেখাত তিনজনের পাবলিক আছে এই গরমাত ভয় না ফলৰ পৰা আহিছে গাড়ী ক'ত আহিছে বস্তিৰ ভিতৰৰ পৰা আহে ইয়াতে পুৰা 2 নম্বৰী চলে সেই ইয়াতে ৰখি আছিলে Solo. Solo. তসবি কি কাম কৰে পাবলিক আছে দেখান দেখাত তিনজনের পাবলিক আছে এই গরমাত ভয় না Ante Piniberta Lansing Tony Kogla, Domi Thagmi, Kurbantu, Kardon.